Pag makita ko ninyo sa dalan guys, garan guys, panagad lang mo guys, kaya tagdum na mo guys. Bahalag runner mo or biker, bahalag drive mo sakyanan guys. Ha? Panagad ba? City of Golden Friendship yan eh. Naunsa. Punta guys. Singot na ginagmay. Ha guys. Tumasa guys. Balik na sa agi guys. Number 1 tip na ko sa running guys is dagan na diha. Kaya na paghulat og motivation kay dugay kaya na maabot. Sugod na dagan lang sa pamatia dayon kung ganahan ba ka or dili. Kabalo mo siya nakachada ning running guys. Aside sa view, makakabot ako ban runners ba or even bikers, managad sada kayo. Lahi ng communities. Pero ka tinagdanay bitaw. Muna chada guys. Right na 7 km.